Makurum to English Impact News ne Rajrang Thongmam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta mayam butaram nokchari chahi sige mege tarik tara mathoida advertisement amathok tuna koi Directorate of Education S Government of Manipur na SSA gi makhada koi primary teachers adigi upper primary teachers amadi Ramsa gi makhada graduate teachers punna ahum se punse laga masing si lising amaga chani yankai mathoi se lawgani haiduna advertisement thokre hariba koi ket tongan ba makhal gi oja sing ase lawbo matamda oja sing hadi candidates sing adugi koi education qualification da yenga ga maruina aduga interviews lawraga makoi si khangani haibagi wafam si hariba advertisement ase da yorok padagi tongan ba mairoi sing oja sing aduga miyam na masida yaning da phongtu nargli maruina Thasi ki habitar July ki tarik tara mangada Kanglai Park Student Association na hariba SSA amade Ramsa ki makhada tungan ba oja makhan ahum lagu deriba ki process asi da yaning da phongto pagyam chawba public convention ma supangthokre masi ki eroi lena na habitare koi oja lobu matamda primary school gi boiro upper primary gi boiro natraga graduate teachers boiro masi lobu matamda kariga damakta mark basis khatang da yenglaga interview yenglaga logo doribuno atopa criteria laitrabra education department se natraga Manipur government se Haribo oza lawbagi process sida tasengna oza amagi laigadaba quality sing adu yenglaga lawba yadabra haibagi wafum sida khanane no gidam tangasi Impact News ki studio the links indroli biribasi joining us tonight on Manung Hutna Manipur College ki koi hana principal oibiramba former principal oza Professor L Sadanandani ahamato oza Sadananda Butaranokcheri welcome to the show, appreciate your joining. Also joining us Manipur University ki Manipuri department ki assistant professor oibiriba koi oza Naurem Sanatong Basingni Oza Sanatong Busut Ramokcheri, welcome to the show. Appreciate you joining too. Thank you. Those are Hanboko say Oza Santom, the Mahujara, Gerota Kogi, Kiesena Sinduna Pantoki, but I trauma Magi Kogi meeting Hagatra, public conventions, Oza Yobirubina. Tasing Namasirita, Kiesena Pamiba, Hybatare, Tasing High, the processing and the Habani, Oza Kanamatam, Ozamagi, Oipum Topa, quality singo. Yang biraga kan biu only interview madus 20% na interview aduga 80% na mark basis the yang kan gani apasi mark khatana apabo ozama gi qualification oi bi yarwa have angle sit orom to mali kari no taseng oza khoi oza logo dori basida yaning dori basita taseng taseng na a hojiki matam sida tiras ekoina yang pu matam da oza lawrak pusida oza gi government gi job si some ngasagi 20 lakhs 15 lakhs piraga अखोगी करप्शन सी याम कन्ना मरासी अन तारकपगी ओपन करप्शन अमखक मणिपुर सिदा उरकपदम तवे मसी गवर्नमेंट की साइड लाली अन अखोइना हाइरबसु याद्री करिगिनो हाइब मतमदा मी अमगी पोस्ट अम लौबदा मी 1000 लाख तारगति सुंगसोय सोयदना हाइरिबो 1000 दुगी मनुंगदगी अम खन्ननबो होनरपदा पिथोक पिसिनसी लौररोयगे हाइरसु पिरकपा अदु कंपटीशन जी स्ट्रांग कंपटीशन लाख तारगति करप्शन असी स्ट्रांग कंपटीशन द कंपटीशन क्रिएट corruption competition na corruption create torpani maramaduna government ki side tasu masigi posi deida corruption toribusi free welu haibase aikoina hekta haibada yaroi da problem am leire aduga amuksu hariba corruption si deida corruption si yani kai minimize tawna na bagi damakta corruption si dimension anina amana physical corruption amana psychological corruption adugi physical corruption na mapan thokna urakpa pose masi minimize tawna na bagi pota chhatra singsina masida aikoi gi oja si maruina oja gi lawbugi sidati akoi corruption si tawroi si yani kai minimize tawsi haibagi proposal amani adugi proposal sida aikoi na urai si kai no haibada man maker si aisi oja singsin oi atai khoi gi building gumba construction tawrpa matam dadi aikoi construction du amuk thugairaga mai form du sungidre haidana amuksu nauna sabe adu human engineering haidana laiba mi sem sidati restructuring tawba process amada recycling tawba yadaba pot amu oirakpanina oja si yamaru oi aduga yam ahangba slate amada foundation pira kanda iba horkadoriba madugi basis amakak marasena tahangadoriba foundation pi gadoriba lower class ki haibati primary se ani thokna khaidoe upper primary lower primary amsung upper primary aduga graduate teacher hariba sigi phase masi yam maruiba angang sigi foundation semna bagi tanja mo oibanina hariba si graduation amasung master level gi angang tampibadagi henabu aigi wakhaldati maru oyena lawi maramaduna asigum
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤ ꯂꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯖꯔ ꯑꯃ ꯆꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯤ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ mark basis and interview ta khan ba targati corruption ki chance wangni haribra corruption already lakani hai kari habi mark basis ta lauragadi madu ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯔꯛ ꯕꯦꯁꯤꯁꯇꯨꯗꯩꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯃꯥꯔꯛꯀꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯒꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯔꯛ ꯕꯦꯁꯤꯁꯇꯨꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯔꯞꯁꯟꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯃꯥꯏ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯥꯔꯛꯇꯨ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯔꯛꯇꯨꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯨꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯧꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯗꯗꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯅꯤꯟꯗꯥ ꯇꯧꯔꯕꯁꯨ ꯆꯨꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯏꯗꯤ ꯁꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗꯤꯁꯤ ꯁꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯐꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄꯗ ꯍꯟꯗꯛꯇꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇ ꯒꯣꯜ ꯃꯦꯗꯥꯂꯤꯁ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯃꯥꯔꯛꯁꯤ ꯅꯪꯅ ꯇꯝꯃꯛꯄ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣꯅ ꯍꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯅꯟꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯐꯖꯅ ꯇꯧ ꯉꯝꯗꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯆꯥꯛ ꯏꯟꯖꯥꯡ ꯊꯣꯡꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯅꯩꯅꯩ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯈꯨꯝꯃꯛꯑꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ national news ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯏꯟꯇꯔꯣꯒꯦꯁꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐꯥꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯒꯣꯜ ꯃꯦꯗꯥꯂꯤꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯇꯝꯕꯤꯔꯤꯕ PG ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏ API ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯇꯔ ꯍꯥꯏꯗꯅ API ꯍꯥꯏꯗꯅ UGCꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ API ꯁꯤꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯒꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯁꯟ ꯄꯤꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯕꯗꯥꯏ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯣꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯦꯄꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯏꯒꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯈꯜꯂꯛꯄꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯁꯟꯒꯤ ꯈꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯔꯨꯝ ꯇꯤꯆꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯥꯊꯩꯔꯛꯑꯦꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤना ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯋꯥꯠꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯣꯔꯤꯌꯦꯟꯇꯦꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 6 ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔ ꯋꯥꯏꯁ ꯄꯔꯤꯈ꯭ꯌꯥ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟꯗ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔ 6 ꯂꯩꯔꯛꯀꯅꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔ 2 ꯆꯍꯤ ꯑꯍꯨꯝꯗ 3 ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯁꯇꯔꯗ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔ 3 ꯂꯩꯔꯛꯑꯅꯤ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦꯗ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯕꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯄꯒ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯔꯛꯄꯒ ꯕꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯈꯔꯒ ꯄꯨꯟꯖꯟꯅꯔꯀꯥꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯏꯇꯧ ꯇꯧꯍꯧꯗꯅ ꯄꯔꯤꯈ꯭ꯌꯥ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯄꯔꯤꯈ꯭ꯌꯥꯒꯤꯁꯤꯗꯩꯗꯗꯤ ꯃꯥꯔꯛꯇꯨꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨꯅ ꯄꯤꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ API ꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯔꯛ ꯄꯤꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯃꯥꯔꯛꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯃꯗ ꯍꯩꯕ ꯉꯥꯛꯀꯤ ꯌꯦꯡꯗꯅ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯃꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯟꯗꯛ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯕꯗ 60 ꯐꯪꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯊꯪꯁꯨ 60 ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ क्वालिटीꯁꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯇꯤ ꯔꯣꯝꯗ ꯆꯠꯂꯦ क्वालिटी मेंटेन तौर क्वांटिटी रोम दस मोंग लाइ ओजा जो हंजरकी के मरक सिदai ओजा सदानंद हंजरकी हजिकी अखोई लोअर प्राइमरी अपर प्राइमरी अमदी ग्रेजुएट टीचर्स को या मरु इबा क्लास 10 फाउब लेवल की मखोंग सेमगदोरिबा फाउंडेशन सेमगदोरिबा नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस याम चाउबा थौदांग लवगदोरिबा कोई ओजा सिंग से मसी खनबगी दमकता मार्क बेसिस ता यंगबा 80% से मार्क बेसिस ता यंगनी हारे तो 20% ने इंटरव्यू की बेसिस ता यंगनी हारे मसवाई से करप्शन की पोती ओरक्तो मांदे के मार्क्स तो येंगा मेरा मांग अफंग बदुदा दिला लु याद्रे अदु इंटरव्यू की पोरा मजुल इरने मदा इदु करप्शन की पोर लागतो माले अदु करप्शन की प्रोसेस साइड थमकरगा मरुइना मार्क त याम वांग फंगबा मागी कोई महिरोइ सिंग सिनो ओजा ओजा ओरकपदा नत्र ओजा मो नगु दम तमा याम फंगबा सि खतन मथौ तागदुरिब्रा ओजा की तमदा करी मथौ ताय कन्फ्यूजन याम नुमाइबा वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ओजे लाइसिको अदा समना हारबदा अफबा ओजामा ओइबा अफबा ओजामा खनबा है से खनबगी क्राइटेरिया दुगी वानी अदो मार्क न बेसिस ओरगा खनबा है सिबु मार्क से 100 upon 100 फंगबा मयाम अम लेग्रे आर्टे गुड टीचर्स वहां अम लायबा मोय मार्क याम फंगगा हेतो अफबा ओजा ओइरब्रा मरमदुना आइना निंगसंग जबदे 1986 के नेशनल policy on education की मतंगदा मदुदा कनोना मतमदगे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ना हाई की वाफम खरा आई निंगसिंग जे मा हाई इंग्रजी दा मता हान थमजेगे तिलोदा मो हंदोक तगे mediocre teacher a mediocre teacher tells hey a good teacher explains a superior teacher demonstrates and an exceptional teacher inspires. Okay. Yes. Yamna pregnant with ideas.
ada koi prime minister na habiram wafam se na manung da nong gi oi bar thayam leiba adugumba wafam ni ma hai se adana ordinary teacher mediocre teacher na chum high by do he simply tells chum high baneva wari li boy kari wari li boy kari wari ba wari di phau phari ne wari nataba chum nata chum verbal ko verbal oina chum pang hai hai ba chum hai ba aran ba hai ba nate ada kwadi maru ore de communicate to dragadi chum hai ba na dia deva aduna a good teacher explains mana mo kwangkle apabo jai de sandok na phajana manung hunjin sandok na tak adudagi amok madudagi amok he na phaba superior teacher na taurisina demonstrate utlaga tak ba ko demonstration habam chaniya adudagi amok exceptional teacher inspires haidra mag hairiya maduna quite ki wang ma thak ke wajani adudani hindu singi tradition da koina guru ra brahma guru ra vishnu guru ra parmeshwar sakshat parmeshwar kan harise and oja is a friend philosopher and guide of the students magi aduna adugumba matik makon leigraba oja adagi lamjing makhada punsi achum masak se pajana khakadoi the real significance of life madu khakadoi adu khakpa loidana afaba a good human being oira kadobni aduna main maker ne bugona hai yam tumna hai grabani human engineer ne thong sabana te ne lambi semba building sabana te main making is the yamna quite gi luba pot ne ko ada main making da yauri ba mama mapa sing guardians parents adagi school gi college gi adagi university gi waja sing when lauri ba daita se daita jam chawi do odong chaw grabani maramaduna adugumba documentic daita leba main makers human engineers makhoi khanbadabu ma khak yenga khanba hibidi pasi am soiningai mother there are examples galore yang marang kaina legre manipur gi akhoi gi anga ma high secondary examination the topper or all india gi cbse gi makhada pangthokpa 12 ki examination da ख्वाइदगी मार्क वांग फंगदना अखोई मणिपुरी बच्चा मैम पुनम कोई चौथोक सके कोई अदो मार्क मान ख्वाइदगी वांग फंगगा सेंट स्टीफेंस द मिंग चलका द डिग्री दा फिजिक्स ऑनर्स लवरगा सेमेस्टर लान ngam अन तोखे this is a clear example the mark is not the correct measure of the quality of a good teacher sini afaba ojama haise masi mark tuna sillaga unfair means tawraga phangbusu kongai yauri adage chimpa pharaga rote method ta ko rote learning tawraga chum parrot learning tawraga mark te reproduce tawraga dum yang wang phangbu yauri maramaduna mark ta depend yang chawna tawse masi chumoin khale ai mot mark ta depend tawse chum mark ta depend tawda ya de chumi but the degree asai 80% de mark tuna apung oi grab okay mark tuna apung oi 80% da yenga oja loba lemhoriba 20% ne interview da yenga oja si magi personality magi quality se apaba oja mani haibase identify tawduri masi manipur government gi education department gi hujik leriba policy ni oja loba gi matang da do ngasi manu hone gi tharmasi da education department gi mari lene ba miyoi sing yauna ba hanga cham matam da su hujik laiba policy asi government gi oiba policy ni na masida koina kaisu haingai leite habagi wafam photok palere madu maramatuna clear cut stand ni handaki matang sisu mark basis ta magi yenga koi oja sing se logo duri duna mark ta yenga log targa de kari consequences la ka ta ke mark na ta bakar ma makal gi process koi na traga procedure koina masida apply to ya ba sin no ya ga ta ke habi matang su khana jage brem to lo jage brek ti am thonjara ke impact ni su mek ta dun lamdam asida leriba miyang gi nungairba paujel मथंग अदोम दिल्ली चटप लुक एक्ट इस हॉस्पिटलिटी सर्विसेस ना अदोम सर्विस लेजरे लमदम मियाम दिल्ली लाग लेफम चाफम कोई थीबगी मथौ ताद्रे इथनिक क्यूजिन बजट प्राइस ता प्रीमियम रूम सिंग एसी की खुदोंगचाबा अमदी अनलिमिटेड वाईफाई ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेस की खुदोंगचाबा यावरबा लेफमने मफम असिदा ट्रांसपोर्ट की खुदोंगचाबा सु पिजरी अकुपा मरोल गिदमक लुक एक्ट इस हॉस्पिटलिटी सर्विसेस F96 Manish Global Malls Sector 22 Dwarka New Delhi दा कांटेक्ट तोबियु Please contact CWA
0999055302 or 09821819453. Look Artist. Assurance redefined. Welcome back. Ato nang birbasi Manung Hutna ni a 360-degree analysis of news and events with Miraj Rongthongbam. Manung Hutna tang si khana jarmi ba si Directorate of Education S Manipur government na chahi si ke megi tarik tara mathuida notification thoktuna SSA ke makhada primary teachers amadi upper primary teachers ramsa ke makhada graduate teachers punna oja lising amaga chani kun mathoi launo ge damakta notification thokraba matungda logo doriba oja sing asi mark basis ta chada maripu yengba aduga chada kunna interview te yengaga lawri habagi mogi step hai tare kui oja lobagi process si masi janing di haidona tongan tongan ba mahiroi lupseng tongan tongan ba CSO sing adigi miyam dagi wapam langnari hairi ba wapam masigi matang da khana jaram mani adu makha taba question se ina oja sa tom dalak sing oja hujiki interview plus 80% marks se masri da lawr gadi oja amagi ofum to quality sing to khara miss to dong mali habne to taseng na oja amagi quality se yengi hai tar gadi koina karam ba step na traga processing taroga oja se kan matuk tagat ke numitu ki khu kese na tarik trama ta thasi ke tarik trama July tarik trama ta pangtho ki ba mifam adu da khoi warep khar lauki warep sing du da koi written test ama yohon bi hai wa phum yauri adu ka classroom da candidate sing na demonstration oina khoi koi classroom performance am utpa like ama tahan bai tar mati ama madu tohon view hai bi wa phum khara phung dori adu ka khoi gi sumagi oza lobgi policy ama su sembi hai bi wa phum so maina warep khara lauki adu oza gi wakhal da kari lebi kari process sin argadi masi koi hena phabo oja sing lobda mateng pangani khan khwai number 1 akoina tawba ya basi kai ma do oja lobgi sidaida ihal han bada magi masa gi optional paper do masidaida akoi gi hariba written examination se masi parikha ma pangthokpa parikha si mamang da akoi kanagum bana di akoi harakani government gi site ju harakani parikha si su masa gi written examination su mark basis te yang kadoi mamang gi su magi graduation da phangak ko kholak pai ju mark basis ni aduda maduna ngasai white oina state sigi oina tawgibani na maduda di akoina ngasai gi mafam gi makha pona adai oja ji su sam imung da khana chaina ba laga magi mind da mindset tu da nungai ta wa khalam ko loina na laga si yengbu matam da mark si angang jing tu da magi uniformity na rakta ba haitare madum ba ju thokibani na madum ba mayam do ko khatlaga common examination ama khak one time oina pangthoga tawragadi ngasai gi phani haiba posini angang aina pukhatli ba amasung masida khoi su maduda support tawningi se adugi examination du sam 100 marks ki sidai da ngasai gi sam 40 marks kumba se masi sina mai optional paper du da tawraba adagi mu ngasai gi 20 marks kumba amna ngasai general knowledge laibak si gi oiba masi gi matam gi current affairs si masi khangbra oja do up to date hoibra research tawbra haibsima yengbagi general aptitude test ama taw yai adai 20 marks kumba amana amuk ri taw yai habda research khoi teaching methodology ma kamai toroga angang ji how to teach kamai tambini angang ji psychology ji kaino sahi kya da develop torpa karam ba wakhal sing mon da create torpa tinne sab sin karino sin sing ba makhal ki psychology sin naina base masi sida base taw ba makhal ki ngasai teaching methodology da 20 marks kumba ama ngasai tawraga sam ngasai 80 marks kumba am leigraba remaining 20 marks e masi sina ngasai kari da lakpa yai habda teaching demonstration se yam darkar oiba maramdi oja sina taglak ka doisi oja si khangaga knowledge si yam darkar oi adigi knowledge da amu comprehend to ba ma gyan masa ju gyan ta bam darkar oi mana ju ta halaka doi adigi plus expression ji yam darkar oi oja nga sai oja sadanandana panbi gi expression ji na inspiration piraka doi ni aduna expression ji da kramai la ka doi no khudam moina da in april ma angang ji da semam pijaningi sem pija doi sem se angang ji khoina angang ji langaga aina hullaga angang ji da chaw haidana hulla pi taragati angang okpangam ba angang okhine ba okpangam hogdobdi leibak ta tar mangane ba adui di kaido tai haibada
ꯑꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕꯗꯨꯗꯅ ꯍꯨꯟꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯗꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥ ꯐꯖꯅ ꯈꯥꯏꯔꯒ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯄꯤꯕ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯈꯨꯠꯅ ꯄꯤꯕꯗ ꯃꯈꯨꯠꯇꯨꯅ ꯆꯥꯎ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯩꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯑꯣꯏꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯆꯤꯟꯗꯣ ꯀꯥꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯒ ꯏꯟꯕꯤꯕ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯏꯟꯕꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯃꯈꯗꯥꯡꯗꯣ ꯅꯣꯝꯃꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎ ꯌꯧꯅ ꯅꯣꯝꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯥꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯤ ꯃꯜꯇꯤ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯛꯄ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯅ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁ ꯈꯛ ꯇꯥꯛꯑꯒ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁꯁꯦ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯗꯕ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯆꯩꯕꯤꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯥ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁꯇ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯗꯤ ꯍꯩꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯑꯣꯏꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨꯒꯤ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠꯇꯨꯗ ꯃꯜꯇꯤ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯦꯜ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯣꯜ ꯖꯦꯛ ꯕꯠ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯅꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯣꯜ ꯖꯦꯛ and master of all hainare maramdi loi khangadamni loi khangdragadi ama khaktada chalagadi competition da adudaida ai maithi taragadi ai life se failure amu oirane maram aduna kaido tai amaduda maithi rasu amada su hainana bagi damukta loina multi dimensional oina approach amada angang je takpi gadamni angang na su haigadamne maduna kaido tai hojiki duda nangje sana khona badana khare hena pami sai lampak ta sana bada ma yengdoi ni oza physics tambi bo jana sana bana khona bana khara pami hai taragadi nang sana brom da chalo haina mama mapa do taro counseling pira 사나버럼데 일흔기동네바 마람디 미 쿠디막세 아파방 왔더네바 fattabamta yaudeba mai lamduda phaba ngaktaneba mana adomda yengakanda ngasai teaching akhoi session nama khak tawba ar plus interaction aduda haphoba yai 20 marks dei manungda aduga question set tawbagi model na aduda su adum corruption tawbi yai question set tawdu do question do leak oira adi website ta thagal adi madu adum corruption oire question leak oira wa pham manipur yam chang chang leira madu poto solve tawna na bagi damakta resource person question set tawgada yam experience well experience leira ba mioi mari manga se masi highly confidential oiba group amana aduduni akoina hojik selection board haidise selection board amana fazana monitor tawraga oza manga mukse sorting tawraga oza preparation tawbiu akoi kaigumba khara assignment khara lakjagadori haraga manga ji manungdagi amakhak chatloba pharudongneba khanghandana aduga numisu takthoi aduga morning da pharoraga nganna pharoraga morning sida question semu manpower khara yamalu computer gi karigi operator aduga morning sida question semaga ma se parikya hek loidribok che collection tawdribok thado oidomneba aduga thado khidongni aduga question di ngasai descriptive type question je hangoidamni descriptive type question di magi kaigumba sajallaga pungsa sara iram matamda ngasai gi RTI tharaga angang ama candidate mag yang pawda akhoi khangbangam deba ma sajalli du da subject expert na mag hata pisangi bi ay maram aduna multiple choice type question je am darka oi multiple choice type questions is option number A B C D na pirak pasidai option A C je kholame C da bold toramba natraga tick toramba aduna mark piroidamneba karmaina system se question set sina answer set su helaga right margin amada khoi shemaga C do aduga loina figure du loina wording du su igadaba wording full wording iramdaba zero mark pigadamneba adum bai mongda tawraga di C du na D on thoga ngasai gi examiner du na semtokibagi manipulation tawgibagi chance to masino singbase tawraba adu itaragadi some 100% mangnatrasu some 70-80% di corruption je free oigani na corruption free oigani hapni adu matang sa dai oza jam de jani oza ko written test tu di ko ngasai gi mark basis to oza mayam haidi mark basis ta khanni haibadu ka dum iman margum tawi written test tok taragasu written da phajana paraga chimpha puraga khangde khangjabni khangde maduda pakum phajana pi putra mark wang phangani adu mana written test ta mark yam phajana wang na phangi haiduna su classroom da mu performance pibu matam dadi maduda su yarakta ba yai maramaduna akoi lari am pazaba lari am haiba khatana lari phajana takpa haigani haiba su oidabani na classroom ge performance su matam tari hai classroom da like ta la yengba adu classroom da tahan duise koi apik pa akoi nursery de hore class 10 bhoki apik pa tongan angang sing da ta ka da oja sing khan ga dabani na maduda angang sing da ta laga koi ne yenga masi oja se takpa haigadra hairuidra haina observe tau basi masi karama mongda tau yani kitang de ludong malik kamai tau gaya masi kasu yang luningai late mana demonstration teaching hai ma sai hai gi duni ma yam farak phangak pa kambu duna hekta phabo oja wore ne late maram de oja is a born teacher one is born as a teacher masi ama any tom de kor heri gyan yam leide herka deki yamna fact figure ma makokta leire kole herka madu communicate to drugati okay transmit to ba khanghan ba madu so it depends upon the technique ama haina bamle the best teacher is one who can teach it in the simplest way
ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯖꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯥꯛꯄ ꯑꯣꯖꯥꯗꯣ ꯃꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯑꯣꯖꯥꯅꯤ ꯑꯪꯀ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯛ ꯈꯣꯠꯂꯤꯉꯩ ꯇꯥꯗꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯁꯣꯜꯕ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏ ꯇꯥꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯣꯖꯥꯁꯦ ꯑꯁ ꯐꯣꯜꯗꯤ ꯇꯥꯔ ꯇꯣꯛꯑꯒ ꯊꯝꯃꯦ ꯀꯣ ꯃꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯕꯗ ꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯂꯤ ꯁꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧ ꯇꯥꯛꯄꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯍꯤ ꯋꯥꯖ ꯑ ꯐꯦꯂꯤꯌꯔ ꯑꯦज ꯑ ꯇꯤꯆꯔ although he knows very well ma yam phajana khange my subject ma mahiro yam oina yam successful oiba mahiro yamani adu as a teacher he or as she a was teacher he failed sini baramaduna ngasai demonstrative teaching se masi kasu lu de da angang khara gather tor even interview ne hai de punjan bauja member mayam sing se mamang da yes nakta take us as your students and teach on this subject piraga ma tan bi hai maduda ultimately huziki talakatri bo oja sina di ngasai ki koi board members sing du takadau nate board members sing ki chahi mogi attitude knowledge se koi pik le angang sing di khena bani na angang sing jana khwai dagi adaptable oiba khwai dagi nungai jaga da oja se karama candidate na oiga da no hai basi classroom du da phami ba board members sing di live teaching hai je live teaching angang sing hek mana angang takpi boga ahan takpi ahan angang I mod sin bai je masi sin badi yaroi ko aduna kasul lu de class ama lohol lori ne atro ra supplement je Okay, haibi, masi haibi. kai no hai matam da ojana hai biri sai yam lu roi id difficulty based depends upon koi gi expert sing du gi level of magi quality do madu gi makha pola kare id expert sing du na haidra di lu re expert sing du na haidu ji kai akoi na classroom teaching haraga demonstration teaching haraga class am da sanghal laga tahan rasu ya expert sing du lei du ne mon da like am pi du ne mark suppose lower primary gi adai upper primary gi natraga high school level already class 8 9 10 ko siga mari leina ba like am pi doi ne ba my subject tu ga mari leina ba sima nang tao angang da kamai ta ka da ge je minute tara gi tranga gi demonstration am tawro haiden haidui ne ba adu da mangna magi imagination na classroom ne khan doi ni adu ga high school gi level already karam ba teaching methodology sina ga da ge apply to ga da ge maram di kitang mature oira amni angang de adu ga lower primary ogana kari lai ga da ge haibse mai wakhal da singjal laga karai da singjan doi no lesson du na pi gre ba singjan na ba gi je curriculum ji framework tor pa matam da karmain takadage karamba makhal ki mentality le ba angang no haibsi yaujar bane ba paradu da lesson within maduda dum yaujab po ne ba maram aduna mai wakhal na dak launa lam ba da oja dum phangane ba adu gi wakhal du tawda na mana asai gi angang leite kamai takani a sumaina problem oina create taw le ragadi asai problem create taw ba candidate to khan da ba yare adu gi mu problem ni haidana khali ba mioi sing duna expert oinder loire aduna expert su khanga da bani oja well qualified teacher oigadamni adu ga amuk ngasai chhatra candidate oire ibudusu well qualified ne ai masana adu da pujara kadam ai imagination power do mon da lai gadam ne madu poto lagadi dum yam live pot si matang da ai ama hai je sigi point simut da ko mana assess tor kadoi ne man performance of the teacher in the classroom my classroom ki performance is successful or with the prize masi yeng doi ne ba ada message da assess to dori ba expert ne lady ba member honorable member of integrity sida yam lay why the maru di ko oja hai ji the integrity of the members ko of the selection board si yam maru ko maram di magi favoritism ki nepotism ki kari ki magi corruption ki sidi changai yam lay room lay ba subjective or agadi natadna objectively oja sin ta ise masi chap chana magi mana magi ability my performance to chap chana assess to ngamadi maduda ase bo ja do phangdoi ni okay ko gira oja khan ga dori ba ko gi oja gi selection board ha tare Selection board members sing gi integrity sincerity transparency amadi honesty si natragadi maduda su khangna chana ba favoritism nepotism and ultimately corruption lagtar gadi aphabo ojado adumak phangba ngamaroi kan honarasu waraga tokani haibi wafam ni adubu hairi ba steps singa si hapchalaga yamna sincere oiba transparent oiba honest oiba mongdo oja no targadi lakadru betungi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯐꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯐꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯨ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯣꯠꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ एजुकेशन डिपार्टमेंट हजिक पीरिबा अखोगी नोटिफिकेशन मे के तारीख 13 पीखिबा नोटिफिकेशन 80% मार्क्स 20% इंटरव्यू दा अदुमक कैंडिडेट सिंग असि कैंडिडेट लिस्टिंग अमगा चनी याखे मथोगी माराई बगसी मसिदा होट कनी हैरी मसिदनी लेबा मियाम यानद्रिबसी ngasi manung hunugi episode asi yengbiba targati कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट मणिपुर गवर्नमेंट हाइरिबा अप्रोच हाइरिबा प्रोसेस सी होंगदोक पिरगा हेन इंक्लूसिव होइबा हेन फबा मखल की प्रोसेस अमदा हाइरिबा लिस्टिंग अमगा चनी याखे मथोई कैंडिडेट असि लोबी तारगति यावना फबा मणिपुर अम ओइगने हाइबगी थाजबा अमगुल ngasi manung huni thamsu matang साथ लोसिनजरगे ngasi के थरमसेदा उजा सना तुम अमदी उजा सदान दे नेबित थरमसे बथवा हैप्पी बिगदमक्ता उजा अनि बु अमुकाना थागा होंगदोक चरी अप्रिशिएट यू जोइनिंग Thank you very much. मसिन ngasi के मनु होने के थरम ngasi के एडिशन से करम तोबी बगे खोय तखन बिरप यागने खोय मेल आईडी impacttvnews@gmail.com नत्रगा खोय फेसबुक पेज www.facebook.com/impacttvmanipur दा join तोबिरगा कमेंट अमदी फीडबैक था बिरप यागने. Ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Rongthongam signing off. Kurumjari.